Horas ma hubata ganupan. Bani renungan ta bani sadari on Bapak Inang. Asediar pai mai puka hita nolita bani sadari on. Pasada itu urta martonggo hita. Bapa namina isurga, terima kasih Tuhan. Bani holongmu na tetap ijaluhan nami Bapa. Na tetap tongon Tuhan iparorot hamhan nami agi pertunduyon nami. Boya nami tongon Tuhan ibagas na puho, ibagas na sehat. Jana siol maha nami tongon Tuhan. Manjalo pangurupion na humbamu. Marhite tada pertunduyon na humbamu. Ase tongon Tuhan urupi hama nami. Papasingam uhur nami. Ase boya nami mangarusiin. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Hatani Tuhan tahu bata bani panorang sadari on. Ibuat mai humbani hari Jumat 21 Juli 2020 Aima tertulis humbani sada Johannes bindu tolu ayat 20 anja ondo titani ase porsaya hita bani gorani anak ni Yesus Kristus anjaha marsiha holongan hita songon nado tinonakon ni ai bata bani terjemahan bahasa Indonesia isobut. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amanagabe renungan tabani sogut ni Arion, bata genupan Bapak Inang, izape hita na Marianan, yulakon do usay isapa hatan ni Tuhan itaw bata, bani panorang on, na isobut maay marsiha holongan. Ang guna isobut kata na marsiha holongan, totu adong dua pihak umbani na makorjaon ay. Artini isobut kanami langkap ini usih agi ibagas na songon hasoman nama poso pemuda-pemudi ketika isobut kata bersiha holongan berarti adong kedua belah pihak. Bani teks on ya tahun do anggo bani sada Johannes tolu 20 on ipasingat do bahasani na ternyata na pertama sahali isobut do izon adalah kata ase porsaya. Doko siai isobut mahoma use kata na marsiha holongan. Adong dua na sihol ipadasku bata bani sogut ni Arion. Jana na parlobe ia tahun izon ase porsaya hita bagani gorani Yesus Kristus. Artini izay adalah langkap ini sukup Bapak Inang pitah kata porsaya. Langkap ini sukup pitah ya tahun bani pamanganta atau pehum bani boya tahun lidah taon nama katahon pasal na porsaya ay. Tapi ketika doma berbicara pasal na porsaya ay, ikait kon maizay bahasa na maningon do adong perbuatan. Adong aksini. Doko siya ya tahun do use bani na paduahon adalah marsiha holongan hita. Artini nalsiul isobut izon Tuhan ta Yesus Kristus nalasihol patugahkon. Ase sesama hita na maningon marsiha holongan. Maningon boy do humani hita tongon makorjahon ay. Halani aha, halani Tuhan ta Yesus Kristus na do makorjahon ay. Itong-atongan guluta. Artini holong na humba ni Jesus ay do ma-itransfer hutong-atongah taon. Do magabi izalo hita. Duko siya hita na do mamanjalo ay maningon boy do humani ita mambagihon rosimana respon ay itong-atongan ni guluta. Asihatan ni Tuhan ta bani sogot ni Arion sili patugah lang persoalan na kanay bagal etek pasal holong ay ibagas agi itongan ni hita itong-atongan ni guluta itongan ni hita na markeluarga agi ibagas na mewah atapay na sederhana ay tapi ipatudukon hita maholong ay usi songon holong ni nebata itong-atongata mariteo ni anak ni Tuhan ta Yesus Kristus ay. Jadi on manalosyol isapo bata genupan Bapak Inang agi izape hita na Marianan. Ase tetap madingat kita bahasa ni holong ni Tuhan ay na betul na izalo hita ay lang persoalan pita porsaya. Bahkan porsaya maningon buat ibagas aksi bani guluta on. Rosi boy mandalan kon holong ay itong-atongan ni guluta. Ase boy hita gabe anak ni rosyukon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amen. Horas mau bata haganupan martonggo mahita. Bapa namin na isurga,
Yulak ko na nami tongon Tuhan. Maka tahon terima kasih hubamu. Alani doma izalo hanami. Bani sogut ni Arion. Hatamu na mangajari hanami. Ase tetap hanami porsaya. Rosi boy hanami tongon Tuhan. Ibagas na tetap marsiha hulungan. Usi songon ham tongon bapa na tetap makahulungnya nami. Na mangajari hanami tongon Tuhan. So na ase hanami tetap merespon holong mo ay. Rosi boy matongon holong ay bapa. Ibagihon hanami. Ito nga tongan ni gulo nami on. On matongon Tuhan. Nagabe. Hata si pasingat ba ni diri nami. Urupi ham hanami bapa. Ase ulang manggulo ba ni diri nami. Haga egoison. Age ba ni mementingkan diri sendiri. Tapi boy mahanami tongon Tuhan. Gabe na makorjaon in. Ito nga tongan ni gulo nami. Ibagas Jesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amen.